Greetings to the world, yeah, this is okay, Rasmus and talking. I'm back again with another reaction as usual. Casual, we out here in Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town, but I'm pissed off. I'm pissed off. Yes, at the end, like, actually, the balance, you know, it pains a lot. Musi mutu achikoda ine achikoda tuso. Nichimupa tuso ine idawa ichikomubvisa kanyemere. Ene abonongare ine nikodomchinyera zvavo. Like, Muofhe must fall, man. Muofhe must fall. What if for the marawa abononga chuguru rene rasa zduburu kwete amini behind the scene yesu zvavo na kutowa. What if for the marawa varendru nandikoruanga manda. Ngwe ndisuwa nandoni. All of a sudden, whenever we go live nyana or right, I'm pissed off. Let me get straight to the visual. Like we Rushaka. Hey, una mtubono kolontamela bo mashudu. Kayeno ni taba inenda bakayo urimia Muofhe zanyani na libusu chimbire. Bewo noto imani komkora nga matombo ni kwambori ndikandi pambane na Livhu. Vasongotero muri rwarera rine. Ono khori vapambane na Livhu ndinyi. Asibone vavadori vonetana vanga vasafa. Eshi bathu nne doneta. Nne even Jane. Oh, neti mphezisi. Zvakuti vana vamukala. That's what is chikolo ndichandeme. Mutu wewe chikoloni. Ngasihumbulisa umsazi. Like nabo badomfarela but chimwe chiri chine ndibona ngare inyimele kabe ngudo nakabamwe bathu orini. Mesa neso personally ndizwa ndichambori ni. Atotoli mtu ane angojena chikolo because the moment nizongojena chikolo it's not necessarily rekodo chigenera vana vamukala wana mshumo. Chiyatusa nakasela kuhumbulele, chiyatusa nakandirene nangabona ngayo ushiro. Varini rine rikoreka vapambane naye ndinyi wamba zvofa ndinyi ofurayira kamera afodwa marawa awasimbedza rushaka rine marawa washo right bad yaona na mtu na mtu unowadiva vone ndivone vosumbedza chichava marawa avo zvinova rine rorini kavapambane naye rine vasongodiro muri rwarera but why did you go pambana na Livhu ngeno mtaizo tukutuku yana vatukuna msi Flopo ya Livhu ya mrauni yenge wote ndo nambanda tuwa. Ungari vi flop lifunonga mta wote lifana na mta wohone. Flop is a flop. Zvisina ndavo rietwa nganyi. Flop ya ivio yamuzi achi tamini. Arduru kwa flop ivio marene radio ndio rini. Allegedly ono vya fili ozamu braya mea o mino rawana chelete so omuzazindi barrio uyo atodaho buhazi chengero no ulubereza zvidoba zvawe lini na lini. Ifilamu zimu liri vothe avo vafufawo chitepisi cha ufunzeya vaya vafufela buhazi vachibva vadobva nga kereke thamu risoko thamu avangatotota kuwa vaonesa zvavudi ndamvakaye Livhu mara ndavona uri Livhu ndikutsiya vana aridzule rope mara veonotoimba nekaripambane netinipfisisi zvazvino ndechipinga chine ripeni vorupane Livhu navamutavavo vadzidzanye naone rodzidzanya zvoke zochimbira ndikwamba nazvinoi mutu wane otoimena kutodoritusa ndivopopira matuba wada kuti womuta wanga ndikufandikozvirikuwanga manda. Good luck kavene vopopi voramatuba vaona orini vadokona mutusana ngorini unava vafumakadzi vopi zvakapalapala vari nendoyenda mutusa ndamubuza rutuso ndiyeno nihangu itanganeza so vone vopopi ramatuba vone vonokopesori vadozvikona rikova tamila mashudu but chito chinenga chiamba vana mukala ilo zvopi naona ndoikombechidzo nomadi araisa todunwa ingasinwe ndizvoni so rikova tamila mashudu vopopi ramatuba kamwe zvidonaka but zvithu zvino ndingatoamba zvone ndizvorini kanyimele dzinonge dzinondivana vamukala like on a serious note
ndi zwi a konda nga maanḓa uri ni chiko like I don't usually listen to that program ne mara misi yoṱhe ndi tshi thetshelesa zwi a konda uri na musi arali na vha ni tshi khou i thetshelesa ha vhona fhungo ḽine ḽa vho ri ni ḽi hangeno nṱha nṱha i nga kona u hasha tshithu ṋamusi ya dovha ya fhirela na kha matshelo ya vho lavhelesa fhungo ḽithihi. So 2 days yoṱhe i tshi khou tevhekana ha vha khou sedzana na fhungo ḽithihi ini all of a sudden ni khou ri fodela live ni khou amba uri ni ndi ri ṅwe zwigede. Seriously a zwi sema lushaka a matshelo like matshelo avha vha tshi trapiwa ri like thi vhoni hu na muthu ane nga dovha vha na nungo dzo imedzana na zwezwinoni zwa vhanoni nahone vhathu vha dzi feme dza nkhwekha vha ṱavhe dzi nnzhi ma nethi ri pfesesi vhewa ri nga tea u tou fhambana nga hezwo zwithu zwiṱukuṱuku zwo vhidzwa maraho na mathina vhewa ni vhina ntamela vho soft life vho soft life ri kwamba ya zonzosi soft life yo donaterwa dzitshelede nga vhathu vha lushaka na ndombo ndi soft life like seriously vana mukala kha ri dzhene tshikolo man kha ri dzhene tshikolo like zwine nda khou amba zwone zwori ni hei kha ive ngudo yo ri tshikolo muthu a songo dzhenaho tshikolo a thi khou tou ri nṋe ndo tshi dzhena badi thi ngo dzhena tshikolo ndo ri tshaka grade 12 na nṋe mara vana va mukala tshikolo ndi tsha ndeme hezwi zwine nda khou vhona hafhanoni ndi vhutsilu vhudodo vhubari mimuya vhathu i tshe nṱha badi all of a sudden ni khou sokou bvelela ni khou kuṱoho ndi kuṱoho mani ri a muḓivha nga si muṱoholole mara ri khou ri ni mini ndi mini kha u shumiwe kha zwinaki zwa maḓadzheni but hei tou vha ngudo yo ri ni namusi arali hu na nyimele dzine dzo tou imisa hani azwa zwino vha na mukala kha ri tende kha ri ri tse murahu muṅwe na muṅwe a sedzana na zwavho hezwinoni and you know I've come to realize uri ni tshiṅwe tshifhinga muthu o no nga vho humbela nṋe tsha ndavha vha tshi amba vhaṅwe vha ya ri vha ya ambesa atari vhaṅwe vha ri vha ya ambesa thi khou ri ni vha ya ambesa a zwi tea u dzula ngeyo nḓila muthu muhulwane ni tea u muṱhonifha vhaṅwe vha ri vha ya ambesa ambesa ḽi khou bva kha amba ya ḽi khou bva kha ḽiiti amba ra panga mutshila wa maiti is zwa ri ambesa ri panga es ya ri ambesa zwi tshi khou sumbedza nyito yo no itea u fhira mpimo havha mfumakadzi tshiṅwe tshifhinga rana vha thetshelesa ndo zwithu zwine vha vha khou amba zwone zwi vha ingo like honestly guys ni ḓo mpfa hafhaḽa murahu ndo amba uri ni na nṋe muṋe personally a thi ṱoḓi muthu ane a ngo dzhena tshikolo because what I've realized ndi uri ni vhanna vhunzhi havho kana vhathu vhane ndo no vha lavhelesa nda vhona vha tshi tambudziwa mara vha ḓi kombetshedza u bandeledzela tsini na munna ndi ndavha ya uri ni vhanna nga riṋe vhane nga mvelo ri havhaḽa vhathu vhane ra vhuya ra tou kona u tou ni vhona uri ni tonga ani na vhu self reliant kha ini muṋe we take advantage so zwine nda khou zwi vhona kha hononi hezwi zwine ya khou ita zwone hoyu like one serious ndi maṱamba kha lushaka a ri khou ri ni mbingano yes na musi na lavhelesa divorce rate na lavhelesa na dzi marriage rate ni ḓo wana uri ni mbingano nnzhi dzi khou mbuya ndamela zwine zwa khou amba uri divorce rate i nṱha mara u ita hevi show ḽa so uri ndi khou ṱuṱuwedza kha musi ṱhalano na mini zwi right nga maanḓa zwa so u vhona uri ni muṱai hu khou ḓivha na thavha dzine wa khou ṱangana nadzo wa ḓi kona u tandulula mara zwithu zwi no nga hezwinoni like on a serious note tshifhinga tshi ḓaho miya muofhe vha tshi tirapo vha songo tsha vhuya kha riṋe miya muofhe vha tshi kwashiwa vha songo tsha vhuya kha riṋe vha ḓo solva zwithu zwavho na kuṱoho kwavho yeah. Peace out. I'm out here. Ndo pera power. Yeah, ene na mfumakazi. Na vana Vangani? vaviri. Okay. Nono vena ro mfumakazi. Hey! Mufumakazi ariwe kama yena. Hayi. Why asarwe? Ndisipfisisa uri arali nomara mufumakazi ni chimufuna ni songo malelwa nga civiki ndikwamba uri reason yo murwa ni chiko muvaisa ndifiyo mafhungo arali ahone atodzudzanyiwa Ayi libasi muntu nauthi. Zama khani ngasebe na kono ro mfumakazi. Mufumakazi ariwe kama yena.